Zabrana ćutanja u restoranu Andreja Vučića. Šta su premijer Macut i Vučević radili zajedno samo par sati nakon ubistva Aleksandra Nešovića Baje? Da je Macut ručao... Da li će sada posle ove emisije da kažu Šarović i Parović su rekli da su ne samo da je jeo Macut u restoranu nego i Miloš Vučević. Par sati ili 10-15 sati posle ubistva, nego i Miloš Vučević. Da li će to da bude? Evo, ne moraju njihova saznanja bude, nek to budu naša saznanja. Zašto se o tome ćuti? Očito postoji iza scene, možda upravo neko iz Brisela ili negde iz takve destinacije, ko malo povlači konci. Kaže, stani malo, nemoj da preterujemo. Pritegli smo Vučića, sad je on još jeftiniji, ajde sad, ne treba da ga rušimo. Treba da ide fazno. Treba prvo da da predsjedničke izbore, pa da onda eventualno da kohabitaciju sa nekim, pa da onda u fazama mi promenimo, a da iza scene se ništa ne promeni. Da promenimo u jednom momentu da uradimo plastičnu operaciju lica ili orošavanje vagine za ove žene što rade i da se sve nastavi isto. Da prostitutka nastavi da bude prostitutka sad samo sa zašivenih imenom. To oni hoće da urade u Srbiji. A mi moramo da se izborimo da nam se ovo više nikada ne desi. A to znači ipak promjena sistema.